بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamualaikum. Jadi ini mga palanggungan sing kami haram Islam, alhamdulillah. Waktu ini muna rin ang kataan tukbal natin pagsyukur po Allah subhanahu wa ta'ala. Masih kita niyo yariha amoy in programa sing kita niyo yariha ini launta sound sin amin tower amin baya-baya launta mag-upat tahun na kita niyo. Alhamdulillah masih yari dimarakan yung pakaradyaan na to na biyayon waktu alhamdulillah yari in corona to kalasahan nakatibaw ka to taniyo waktu ini malukay na mga wala siya kaya ini kitaan sin kataw tayo manghuran kumakawa waktu ini alhamdulillah yari siya nakatibaw ka to taniyo. Sa babed to, hiril na to in waktu kaniya ka jaman na to ini insya Allah subhanahu wa ta'ala. In guru na to na matar lang ha kamatauran lang ta kakilahan da isab siya tarta in siya ini nakatangbos si pangadji niya ha ini Jamia Islamia sarta in siya yamasi naman ha siya kakuan ini Wizara. Kwan nag long time siya unisa para sin Mamlaka al-Arabia Saudiya Manila na yari siya bihayaon kato niyo dimihil kato tanyo patumtum sarta pangadyan na ini dumog kita niyo marayaw insyaallah subhanahu wa ta'ala irihil ko in waktu guru na to kalasahan wayron na rin den kan Sheikh bin Jadid Imbay وليتفضل فضيلته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam. Mga temanghod ko agama Islam, diri na sabgitan niyo biasin namuin 5 payaon ang panisab na kabalik mari. Ini deng mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsyukur kaniya ang mga katan nikmat dihil niya akabuhi sin manusia labi aulana akabuhi sin mga bangsa muslimin iwan syukur da isab kan Pak Tuan Cakaria Muhammad administrator sin ini Nidaul Islam Foundation iwan na sin mga support kanya sipo da yari haula iwan sin hagwa sarang syukur kami kanyo ang mga tibot iwan sin sub niyo mag-support sa program ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم القيامة. وهرومين إن شاء الله سبحانه وتعالى kumawa kita niyo maniutiw pangadjian dengha panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala iban panghindo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In topic na to topic kayaksan na singkatan pagbisarawan sin mga ulama iban sin mga magkhutba iban sin ini ni tanda sinamuin pagpatumtum sadya pagbalik-balikan in Muslim asalbihan al-Muslim akhul Muslim ad-dinu an-nasiha in sipat sin Islam ipagpasampay ipagpatumtum wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. So in topic amo na in mga parkala amoin uno may nang siya sabab hikasambo hikadawhat sin Muslim ha mga maksud na dunya akhirat sabab imano siya aun siya maksud
in mano siya on siya mga kato plano. So in mga maksud in mga plano ini dahil mga pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban in Muslims way taga maksud, di man jari in Muslim mari pa dunya way maksud. Kanalong sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sa lag-ulag umaksud, bang kawasubuhon unin maksud mo mari pa dunya, mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Diyang sabat to, tagnaan na to in maniutyo pangadjian harom ini hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis pagkaryaksahan, hadis memories sin kabataan, hadis piagindo madrasa, amunin hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfah, aw falyuhsin ila jari, aw man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, o kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. In hadis ini, hadis haupo-haupo sa nagdara siya sin pag-iman, nagdara siya sin pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban nagdara siya sin panghindo papangaddatan papangdaigbay, pangaddatan patay manghod Muslim, iban nagdara siya sin pag-iman paadlaw kiamat. So malaggo kamaksuran sin hadis ini, dahil mga maksud sin hadis ini in Muslim hati, naraak siya sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magmarayaw papangdaig niya bay patay manghod niya Muslim. Ininiring ha mga akhlak kanalong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buithtu liutammima makarim al-akhlaq. Amaylin sabab may tain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari pa dunya mangumplit ng sin bahasa, mangjukupi sinamon pangaddatan sa rayaw. Iban amit yung sifat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halam sin Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in siya biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala nagdara sin pangaddatan sa rayaw. Iban amilin sabab in mano siya makasudsurog addo akhirat, dahil ha mga parsababan sa taud-taud amunay nagdara in mano siya pangaddatan marayaw. Long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an akthar ma yudkhilun nas al-jannah, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taqwallahu wa husnul khuluq. Kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala iban pangaddatan marayaw. Amo ini makata pangadjian di man jarin mano siya makusog siya magmabuka pa Allah ta'ala in pangaddatan niya mangi. Atawakan di manjarin mano siya nagdarasin pangaddatan marayaw was in pagibadat niya pa Allah ta'ala mangi. Di suway nagdara in dua perkala ini. Kanalong si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam long niya ittaqillah haythu ma kunt wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Diak kita sin Allah subhanahu wa ta'ala magmabuka kanya, iban diak kita ipapakai kato in pangaddatan sa rayo hati mga Muslim. Makata pangadyan hadis ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangin mano siya mabaya dumayaw in pangaddatan niya, so ipakusuko niya pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi awla na tuod, suway niya palingkatun in pag-iman niya paaddo akhirat. Sabab bangin mano siya kakitaan niya atau kan napapatta-patta sin pangaten yan pakaradyaan jumat waddo akhirat, wallahi kumusog in panumtum niya kamatay niya. Bangin mano siya kumusog in panumtum niya kamatay niya, lumingkat in pangaddatan niya. Pasal may ita, katumtuman niya wayron maiban niya sin kubol. Katumtuman niya mabaya sa sumud palom sin kubol, matod mangin dua akan niya. Mabaya siya mapatay siya dahon sa pakubol, matod mangubulikan niya. Kaya ngatan niya in kamatay niya wayroon maka sapaat ka niya maningkan ang ibadat niya. So kita mo at niya piyapag-agad sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in pagtumtum sin pag-iman pa Allah ta'ala, iban sin pag-iman pa do akhirat, us in bunga niya lumingkat in pangaddatan, lumingkat in pangaddatan mo ha Muslim. Dengan sabi ini amuyat turing mga mukaddima sin maniut ti pangadyan nato harom ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sumuno in mga sahabat subhanallah, sila in mga manusia amun pini sin Allah subhanahu wa ta'ala mag-iwan ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila in mga manusia the best nation long sin bahasa human history in mga sahabat. Sahabat sila in mga manusia miskin ha pangatud sin manusia sa dayahan ha pangatud sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga sahabat sila na in mga manusia ruhama'u bainahum fa'izzatun 'alal kafirin. Sila in mga manusia mag-ulong-ulong ha antara nila sa mataas in pangatud kanila sin mga duwaing bangsa. Sila in mga manusia diaugin Rome. Sila in mga manusia diaugin Persian. Mga sahabat ang kanalong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul qurun,
qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. In mga sahabat sila in mga best nation human history long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So aun hambok waktu Abuno Uhud kaya tan singkatan jimatu Abuno Uhud. In mga sahabat nagkashahid. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagkahawol. In Mus'ab bin Umair na shahid. Hamza na shahid. Mataod. Law sin mga historian in mga Muslim Abuno Uhud diaog sila nagbuno. Kuntara nila in mga Quraysh iban Khalid bin Walid hazaman yadto bugo ba sa Muslim. Pagubos sin buno in mga Muslim naguwian na pabay. In nabalo na, in nailo na, in shahid na, in nagtangis na. Aw nambok sahabi. Aw nambok sahabiya. Dengha Banu Dinar. Si mampang siya mga tao amuin minuit na dengha pagbunuan law niya. Mangbiya ka ito, maununin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayfa halu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Law sin mga sahabat bi khairin, walakin abaka mat. O kirain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa inama mo, miyatay na shahid. Masi siya na nga sugo. Kayfa halu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayfa ma ya'mal ma amila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unin hinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ماذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو سمع sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bi khairin walakin zawjatak mat. Sain banamu na shahid miyatay. Sambong niya betura. Maununin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law sahabat bi khairin walakin ibnak mat. Sambil amuin anak niya, ama niya, taymanghud niya na shahid katan. Sain pangasubo niya bukun ama niya, bukun taymanghud niya, bukun bana niya, bukun anak niya. Sa pangasubo niya, kayfa halun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sa makontento long niya, arini anzur ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karian niyo, kumahagad ako bang so kakitaan ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawak tu kita ni nagbusin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una agin niya, kullu musibatin ba'daka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalalun. Ang musibah magdatong kako, ligtas kau, way na to problema, sibi para kala kako. Kita mahambuk sahabiya radhiyallahu anha bihatuin kalasan niya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihatuin kahalaga sin pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. So dengan sahabat ini in mga sahabat sila ito in mga puntukan pag-iman pag-ubos si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwan sin mga Abu Bakar Siddiq sila ito in mga manusia makusog mag-iman puasin mga anbiya pa Allah subhanahu wa ta'ala. So dengan sahabat ito kumawa kita niyo pamintangan ha mga tao ini bang biadiin lumasahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab mayta in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suway siya lasahun sin Muslim labering hakatan yapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala kana long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhaka ta'mal iman maka nanam na imanu sa limu sin pag-iman man radiya billahi rabban isisin nagrida in Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan niya in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul niya niya turing ha mga sabab ika nanam sin manusia limu sin pag-iman hakabuhi na Allah subhanahu wa ta'ala. Amo sa problema manusia di niya kana naman limu sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab wala niya nahinang number 1 in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwasin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin kabuhi niya maakad na to in kabain na to ang kanalong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadakum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wan nasi ajma'in. Artinya di mahinang majukup makomplete in pag-iman sin manusia sehingga in pag-iman in paglasa kanya makalabiring hakatan lialasan niya hakabuhi niya. Inya turing ha mga ini sifat sin beriman bang din sila mamugbog sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab ini in mga sahabat subhanallah bukun mahala kanya in pagdunya in mahala kanya in pag-akhirat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanaon ng buk sahabi in siya in naghidmat ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingan niya Hirabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ma'aruf siya ni naghidmat ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magdasya pagkaon magdasya tubig ha pag-ayla sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biya basi ni kan Anas bin Malik radhiyallahu anhu naghidmat hang putaw na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In mga sahabat mag-agaw sila bang bedin
law sin bahasa ika please kanila si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aon din kanila to ipagpida nila imbaran nila, ipagsasak nila imbaran nila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagbunuan bang mandi abutan sin puddam. Inlasa nila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamarahin na kay munla sa Abu Bakar Siddiq. Mamarahin na kay munla sa Umar ibn Khattab. Mamarahin na kay munla sa Ali bin Abi Talib. Mamarahin na kay munla sa sin Uthman bin Affan. Ibang singkatan sahabat, lasa nila pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila tin mga manusia masub iban malasa lumasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aw nambok waktu long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabi'ah salni, ya kau Rabi'ah, pagka kita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intuyo in khidmat sinambok sahabi, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam salni, pangayo kau kako. Long sin Rabi'ah, ini bang biak kato, okay, dili ako waktu mamikilan bangunin kabayan ko pangayon kay mo. Minuhi Rabi'ah pabay, namikilan sabihan. Long sin Rabi'ah, fa'arabtu anna ad-dunya munqati'atun za'ila. Kaya nga tayong kulang nabihan in pagdunya ini malawa da, maubos da. Bang biat tulong nabihan in pangayoon ko pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungod sin pag-akhirat ko. Wa inna ad-dunya sayatini. In dunya ini in rejeki ini mariraka ko. Di ako manjari mapatay bang in pag irejeki ko di maubos ko. Biat to in katan kadar sin Allah subhanahu wa ta'ala. Surong nabihan fa'arabtu anna ad-dunya munqati'atun za'ila. Pangayoon ko na sadya in pag-akhirat ko. Hawak to, nagbalik na yung Rabi'ah pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law na ya Rasulullah, ang biya kato naka-decision na ako. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okay, pangayo ko. Law nabihan uridu murafaqataka fil jannah. Amuyat din pangayo sin Rabi'ah. Mawaya ako ikaw in mahinang kulumbang panun alam sin surga. Subhanallah. Amuyat din pangarap sinambok sahabi. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'inni ala nafsik bikathrati sujud. Nabang biat tulong nabihan, tabangi ako. Hasupaya imbaran mo mahinang kulumbang panon, mahinang mo kulumbang panon alam sin surga, bikathrati sujud, pataurin sujud mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. In makata pa nga dyan hadis ini, in magpatawid ko sin sujud mo, ikasuok mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kung masuok na pa Allah subhanahu wa ta'ala, tatay maunin dua mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu na abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthiru fihi du'a. Sa suok-suok na sinambok manusia patuhan ni Rabbul Alamin, hawak tuin siya nagsusujud. Long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patauran niyo, pahabaan niyo in sujud niyo, fa'akthiru fihi du'a. Patauran niyo du'a niyo, hawak to kamo nagsusujud pa Allah subhanahu wa ta'ala. So di nga sagad to, manusia mataod pangarap niya, manusia mataod dunya, mataod ini maksurun niya, so ipakusog natin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. So, in Rabi'ah, manusia siya. Biarhab kato niyo. Mabait na sab magdunya, mabait na sab kumaon sa wala niya piya ngayon in dunya. Bang biya kato, in tawad sin pangarap tayo ini, mabait kita magparinta, mabait kita magkawasa, mabait kita magusaha, mabait kita mag-asawa, magbana, mabait kita magbay. Mari, bang aon na bibihaon, numaog palom sin, pababa sin dunya ini, mari, usin siya yung mustajab in duaan niya, usdakon kita niyo mangayo dua marayin pangayon na to. Pangayon patuan bang man ako makabi sa sakatan malingkat bihaon. Atawakan bang man ako makaasawa, makawana behin dagbus niya. Bang man ako magkarayahan. In Rabi'ah ko kumiyat to. Fa'arabtu anna ad-dunya munqati'ah. Kaya tan kun dunya malawa da. Sa pangayoon ko na sadya in pag-akhirat ko. Ini ding mga alamat in mga sahabat mahala kanila ng pag-akhirat nila sin pagdunya nila. Bukun kahagad, bukun bunal, ay ko magkahagad ha mga manos siya lang na mga sahabat masub magdunya. In mga sila to mga murtad, subhanallah, in mga sahabat sila to mga manos siya kalasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanaon ng sahabat law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayfa asbahta ya Haritha? Bang biya kato nang umusta bin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha mga sahabat, kayfa asbahta ya Haritha? Law sin Haritha, asbahtu mu'minan billahi haqqa. Subhanallah. Kita mo amuyat tun sifat sin sahabat na ben asbahtu adlaw ini kana naman ko in pag-iman sa bunal. Hinang ako mu'min sa bunal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu qawlin lahu haqiqa. Kullu qawlin lahu haqiqa. Fama haqiqatu fi qawlik. Law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kataan da'wah, kataan bisara, so may own evidence.
unin hakikat sin bisaram, unin evidence sin bisaram mo yan. Long sin Haritha, ka'annani anzur ila ahli jannah yatazawarun. Subhanallah, fiha. Biya, sa pandun nakikita ako in mga tao halom sin suruga bihaon, nagziziyara-ziyara sila. Subhanallah. Bihay natin sifat sin mga sahabat, napapatta-patta nila in pag-akhirat nila, napapatta-patta nila in pagsuruga nila, napapatta-patta nila in pagnarka adlaw akhirat. Subhanallah. Bihay ning kalingkat sin mga pag-iman sin mga sahabat, ang kana di muna hikakumpir in pag-iman sin mga sahabat, papag-iman bihaw ini sa meta sila tuwin mga masuok, mag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. In maksud din di, in mga sahabat, bang hikumpir mo in pagdunya masin pag-akhirat, makusog in pag-akhirat nila. Mamarahin na kayo mo in mga tabiin, in mga history, azaman na kaunet, kumawa kita niyo pa, idaring kanila. Asabab sina mo in maksud nila pag-agama, di maug sila, sambil sila na marinta. Way mo kaingatan in history, hi Abdurrahman ad-Dakhil, hambok sa ring ha mga Umawiyin, miyagoy ding ha, wala siya maharap pa Andalus, danan in Andalus niya ng malago citizen Muslim, danan in Muslim halom sin dunya ini, sila in kikita ha improvement ha pagdunya, sabi sina mo in yaong gimuwa in ilmo, sibo da pagdunya pag-akhir ha Andalus. Abdurrahman ad-Dakhil, hatahon labi hanggatus katluan, Hijri, miyagoy siya, ding ha Syam harap pa Andalus, in maksud niya ipamarinta in agama sin Allah subhanahu wa ta'ala hawla ini, hawla Andalus. Pagdatong niya pahula Andalus, hiulmat siya sin mga tao dito, sambil long tabihan panghulmat kanya, diyalan siya hambok babae malingkat asawahon niya. Long niya bangkoy ni tay maun, ada kalamaan niya yaku in maksud ko magparinta sin Allah, magparinta sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kala sab bang ako mabisi magparinta sin sara sin Allah ta'ala, maanya yaku in babae. Wala niya tema sab sin maksud niya. Kita mo, bukon mahal ka in babae kaniya, bukon mahal ka in dunya kaniya, sab sa sin maksud niya paagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambok babae hi Fatima, asawa hi Omar bin Abdul Aziz sa zaman na kaunet to. Yun siya ini anak sin Khalifa. In Omar bin Abdul Aziz, di ka mga pangtungod niya, mga mano siya dayahan, mga mano siya barkanan, mga mano siya yaong kanya na alta sa hawak tulong tabihan in Omar bin Abdul Aziz, nahinang na siya nakura, nahinang siya Khalifa, in kaadir niya, lawn niya asawa niya Fatima, in katana alta yarikato ini, suway na to ini hibutang habaytul mal. Ikaw nin piun mo ako, maggamiskinan kita, atawakan mig ko rin kako, magkarayahan ko. Long sin Fatima, malaka kako, inban ako, akarna sin maksud niya, ipamarinten sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga manos siya, wala na hilan sin dunya. Dengan sabat to in pagkhalifa niya, itong siya sin mga Muslim, ikalima khalifa sin mga Muslim. Hawak to na mapat na Omar bin Abdul Aziz, long sin mga tawbihan niya Fatima, inalta niyo yaunda, abodega niya, nawapat na inba na mo, makadjari mo ni kawaon, tiyataw na mo kay mo. Long niya, bang ako nagtaat na hawan ako, hawak to sin kabuhi niya, bet to sabihin pagtaat ko, hawak to siya nawapat na. Subhanallah, bang bet ka to, wos nin ba na ako, balo na ako, way na si hadon niya, tuwing parkala na, kawaon ko na alta magbalik, sa way roon. Sa deng sabit to, timindog, in risala sin agama Islam, hapar sababan sin mga manos siya ini, sabab sin pag-iman nila, bogbog nila hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli, marikita niyo pahikar wa mawdu. Law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambok hadis niya, law na, ihris ala ma yanfa'uk wala ta'jiz. Pagmut-mut kau bang aun parkala, kaingatan mo aun manfaakay mo, aun manfaakay mo. Aun paid dah kawhi mo. Subay ko magmuhut-muhut. Sibo da pag-iskul. Sibo da pagparinta. Sibo da pag-usaha. Sibo da katan. Wala ta'jiz. Ayaw ko maglama-lama hamang maksud. Bangkaw nakakawa na decision, marayaw hamaksud mo. Long sinallahu subhanahu wa ta'ala. Fa-idha azamt, fatawakkal ala Allah. Bangkaw nag-decision na, marayaw, hapangatod mo, halal siya. Fatawakkal ala Allah, pagtawakkal na ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sabat to, di man jari ha akam Islam in lisuan, di man jari ha Islam in ta'wirul maksud,
Inbeda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukon sadya parkala pag-akhirat. Bukon sadya parkala pag-ibadat. Sa meta, ihris ala ma yanfa'uk. Uno-uno on mumpaat, on paida kakitaan mo, sibo da pag-business, sibo da pag-school lang mo, mag-business ako, yung pangatod ko, on paida niya. Mag-school ako, hakurs ko yung pangatod ko, on paida niya. At ina, huminang ako sin usahay ni, kaya nga ko on paida niya. Long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala ta'jiz, ay ko maglama-lama. Gam naman, in tao, uno-uno hinang maparagbus niya, aka ikhlas niya, aka dedication ni hambok parkala yaon. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yuhibbu ahadakum idha amila amalan an yuskinahu. Inna Allah subhanahu wa ta'ala malasasiya manusia amon apabila in manusia makahinang sinambok parkala para yaon niya. So dengan sabi to in akam Islam pala ini diak kita niyo ajiddiya, mag-serious kita niyo. Bangko nagdadakwa, serious ka dakwa mo. Ay ko maglawong ka dakwa mo. Bangko nangadji bihon, ay ko magliso-liso. Pangadji ko marayo. Bangko nag-uusaha, pag-usaha ko marayo. Buko na mo ingkatan hinang na sa way minsan na improve na minsan hambuok. Di ato manjari, di discourage sin aga masin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanahatiin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawak to kita ni hambok mano si alom sin masjid. Nagproblema bihan. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maway kawitaan ko sin dua ahbang mo ni kaamalan maiging problema mo. Long sinambok mano sa ya Rasulullah unad to. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wal ajaz wal kasal wal bukhl wal jubn wa ghalabat ad-dain wa qahri ar-rijal. Amiyat to in madmun sin dua piu saka sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambok sahabi kita niya nagproblema halom sin masjid. Ya Allah, mikitilibon ako kay mo dahil mga sakit ini. Sakit kasusahan, sakit kasigpitan, sakit utang, sakit anyaya, sakit ini mataod, kasigpit, kaliso. In mga ini sakit diarasin Muslim hikalamman niya. Dengan sabi to in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangayo siya dua pa Allah subhanahu wa ta'ala supaya in mga sakit ini kaulian di man jaramen ang sifat sin Muslim. So dengan sabi to mga temhod ko agama Islam subay kita niyo ini aun maksud sibo da pagdunya apag akhirat supaya in Muslim bang biakato aun direction hakabuhi nila. In manon siya wayron direction niya, in manon sa way maksud niya, biasa pantun manon siya nagupasin waktu niya riha dunya. Sa sibo da pag-agama pagdunya mawaya kita niyo in subay tuod maagad na to in kawayaan aun mga sikreto niya. Aun mga subay hinangon sin Muslim supaya in manon siya dumagpak maksud niya. Ini aun hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam long niya man kanat hammuhu al-akhirah ja'ala Allahu hinahu fi qalbi wa jama'a lahu samlahu wa ya'tihi min ad-dunya wa hiya raghimah. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isiyusyo in manusya in big concern niya in diaran niya pag akhirat niya. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'ala Allahu hinahu fi qalbi. Hibutang sin Allah Ta'ala in pagdaya sin manusya hapangatayan niya. Wa jam'a lahu syamlahu. Hinangan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala mga dan dumagpak mo kay mo rejeki mo. Wa ya'tihi ad-dunya wa hiya raghimah. Murul kay mo in dunya way halaga niya. Aun waktu ikaw niyo yan, di na makansub na ako. Di na kamo na sadya. Di na kanyo na insinyan. Subhanallah. Bihat to hati in sifat sin akhirat bang mo sa iyalop murul kay mo in dunya. In problema rin di amo in hikar wa hadis law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kanat hammuhu ad-dunya ja'ala Allah faqrahu bayna 'aynay wa farraka 'alayhi shamlahu wa la ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara lahu o kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Isiyo nagdara sinamo in big concerns in kabuhi niya pagdunya akon kawan tagupat jam business minsan haram na. Aun waktu kalupanin pagdakwa, aun waktu kalupanin pag-akhirat, aun waktu way nahak sinamuin pa Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'ala Allahu faqrahu bayna 'aynayhi. Hibutang na sin Allah ta'ala in kamiskin niya, aunan sin mata niya. Wayron na kakitaan niya, amoy kasanyangan niya alta niya. Tapos long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa farraka alayhi shamlah.
pasigpiton sin Allah ta'ala pagdatong sinadjiki pon kaniya. Waslong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihanen tuyo mo, dahil sin mahinat pamahapon, naglalagkaw sin pag dunya mo, kalupan mo pag akhirat mo, wala yatihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Wayron magdatong kay mo ng rizki, malingkan amurain kadar kay mo. Amo hati rin sikreto. May tain mga sahabat yadto, nakapamarinta sila sin Islam. May tain mga tabiin yadto, kimusog kanila ng agama Islam. May tain mga sahabat yadto, sila in mga manusya kaya bubukaan. Sila in mga manusya, iaatod sin tao pataas, sa meta, ialop nila yung pag-akhirat nila. Ang kanyang sahabat, asbahtu mu'minan ya Rasulullah, napapatta nila yung pag-akhirat nila, mirul kanila in dunya. So, dahil sabi ni, suway, bangkitan niyo, mabaya mag-success sa pagdunya at pag-akhirat, wala problema magparinta ka, wala problema mag-office ka, wala problema magbana mag-asawa ka, sa unahin pag-akhirat mo, kataan sila ini. Hinangon mo ba in akhirat mo, siya na in kasanyangan mo, ubos in pag-usaha mo, in pagdunya mo, in pag-office mo, in pagkataan ini, long ta ini, hababaan sin pag-akhirat mo. Asupaya in mga kataan ini, murul kay mo. Sabab amo ito yung kunsi sin kasanyangan, kunsi sin kasambuhan, kunsi sin falah, kunsi sin najah, dahil nga dunya, dagpagpadlaw akhirat. Ang kana, aw nambok kaulong nabihan, ani da dunya wabtasim, fa inna ba'da al-layli fajrun yartasim, fala taqul anna hadhi qalil, wa innama qul hada ma qaddara, wa ma qaddara li wa ma qusim. Hatina ayaw ka umyan ng mo, subhanallah, ini suway anya da dunya, ayaw mo tuod halakay in dunya, bang hikumpir pa akhirat. Pag-usaha ka, pagtuyo ka, pag-upis ka, ini pagparinta ka, may problema sa unaha, ibutang mo, pamata mo, in pag-akhirat mo, sabab meta, amoy ini in susungon mo. Sabab meta, in manong siya bang siya mawapat na, umiyan ka, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Sabon na in kami, mapatay, in kami, inna lillah, in kami ini pa Allah, iban in kami ini, mu'ida pa Allah, kita mo, di ka umuwi pa alta mo, di ka umuwi pa pagdunya mo, di ka umuwi pa pasakatan mo, di ka umuwi pa way mo, sa umuwi ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na di man jari, in pagdunya ini, mahinanda ko man, ini, hababaan, priority sing kawi imin pag-akhirat mo. Subay kita ni insyaAllah subhanahu wa ta'ala, magsarang sukul, nas'alallah an yarzukana, al-ikhlas bil qawli wal amal, wa nas'alallah an yaj'alana hudatan muhtadin. In kaupuan niya, in muhadara harum ini insyaallah subhanahu wa ta'ala, bang in manusia mawaya siya mag-success dunya akhirat, hibutang mo in pag-akhirat mo doon haunahan sin mata mo hasupaya papagbarakatun ikaw sin Allah subhanahu wa ta'ala mamaksud mo. Wa hadha nas'alallah an yaj'alana hudatan muhtadin wa nas'alallah an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan, tunain sa lingkat-lingkat, pangkatuntong, pangadyan, amoyin launta na langkong kataan, inamoyin kabuhi sin hambok Muslim. Amoyin sugaynot niya tuod ayuputon, in ginawaran niya, lawi-lawi na tuod, ini pakaradyaan sin pag-agaman niya. Karena amad tim maksud sin Allah ta'ala ang kadsya panjari, subay amad tim batukon niya hasupaya siya makadawkat sin rita sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw ka naman na inyad to mga katawte manguran ini ambok dahil mga mapatut na tutukan hakabuhi na to insyaallah subhanahu wa ta'ala. Yad to nalangkom sampay pangadatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod papakaradyaan amoy ini hikarayaw kato tanim kata. Insyaallah subhanahu wa ta'ala insight na to ini kalo mga hawak turuaing sabit to maka ini labay na sabsyari kato makahampit kita rin ha mga ini pangadyan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Pagtawagod sin kami amoy jakat sin ilmo niya sabab na tiyawag to jakat in amoy in magpasampay ko sin ilmo sin Allah ta'ala amon kaya hatihan mo biya ka sin nakapagjakat sin ini alta mo sabab alta sin hambok Muslim in pangadji in pangingat. Alhamdulillah na inyad to damikyan pasampay na mo pakata ni maluk ka mo waktu ini mga sila amoy in masi musugpat sin pakaradyaan ini insyaallah subhanahu wa ta'ala na mga yad to katan ini nikmat ding Allah subhanahu wa ta'ala mga yad to sarta na mga kamo amin yari si musugpat
bukon sa jalong ta amon kimita bat malainkan imiban pakamo magparulisin ini pakaladyaan na to ini amin yariha buk lokal yariha bawa sin Amil Tower amin yanan sin kami rawdatun min riyadil jannah sabab na di kita malawang hati ko magngan bihad to sek sin kuan sabab na Pangadyan. biyabay ta ka tuin lokal pangadyan pag-iingatan sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala iban na sin ini sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil diak kita sin Rasul bang kamu maka ini hapit atau makatimbay ha ini jambangan sin surga na kawa kamu sin parsukuan niyo sin biya mga kahampit-hampitan niyo ang mga maksud na yung mga ini alhamdulillah sumod na palawom sin pamaybay na to bukon na kita mahausa amara kuman amin subay kamu tumutog ini kimita sin ini pangadyan long ta karena amating kahampitan sin tiap-tiap Muslim long ta bang siya tumutog doon dumungog sin amin pangadyan ito Jibo dain tau kia hatihan ni inamin ini pengajian yon iban sindi pa long ta makahati yang pasug magingat inya tu katantan kagunahan dakit singkitan yung katan dumungog sabab intaw taka panghati kagunahan niya ray sa magbago sinamuin panghati niya sabab bukon sibu inamin pamaham panghati sinabuk manusia aun waktu in kahatihan mo na di mo isab biya mga adik kahatian isab sing kaibanan bihad to na murah-murahan yadto na yung biya mga katugtuban sin pangadyan na to waktu ini itukbal na to ipagsukul pa Sheikh na to jazakallah khairan Sheikh biya mga yarikaw naka ini timbay kamu ha waktu ini na mangayo kami pa Allah subhanahu wa ta'ala pagsukur sarta murah-murahan long ta makalaway na isab kaw din di kamo insyaallah subhanahu wa ta'ala sabab na ini na jambangan ini sin mga kaulamaan amoy sila mag bububu sin jambangan ini katantan insyaallah subhanahu wa ta'ala na ini tukbal na mo kasila sa pakatan sibu da yari halawman sin hula sampai napaka ini hula-hulaan hula Islam hula Arab iwan na si mga katan hula yan law tayo mga katote manguran na simusugpat sila sa ikato inyan sila katantan haunuhon na biya mga ini kauman lebihan hambuka waktu yan to nag-takes ka mo dan dito California Masya Allah. Arab marin bihan nagkikita kami lang niya ini tuan si namin programa niyo ayan to at in kuwanta ini nasa plug na pala dunya in kuwanta ini live streaming nampay pawihayaon long taha Facebook out na live bihan baka kitaan na si mga katote manghuran amayan to india mga ipagsusukol pa Allah subhanahu wa ta'ala isa niya nun yabot na kita 4 tahun sa pagkaradyaan na to sa Allah subhanahu wa ta'ala na amayan to mga katote manghuran ini biyan na sinagi ibalik ko ng pakaradyaan pa sa kaluon kabayaan niya pa hiwisara tungod sa pagkala na ito ini pala ito padasa. So magsukur Pak Tuan sinamuin ini offer dakula sa inyo mun biya makari kami. So ayat to biya kami magsukur kanyo. Bukon ka magsukur ka pasal wajib magpasampay ka may Islam. Ini subay kami in madto hata pataw. Bukon na mo in subay kari ka lecture ka hata kari ka di man jare dito. So dengan sabi to kya tunay na mo in wajib asabab sinamon. Ini Pak Tuan masyaallah ini masih siya yari rendi panghati ko pero na rendi wat kaya na pato na katto ko pa barbara tulong ko mari ambul sila rendi. So alhamdulillah wait awon na Pak Tuan. Ini ingkawayan ko lukay ko riha biha sambo amuin pangsadyaon waktu ko kung bisim san dumdum makalecture ako rin di pasalan sin ini biat to ba at niya biya magka-guilty kita sinamuin mayta di kita magpakarihil mga maniutyo kabtangan iban sin ini sambat mo jakat sin pakaradjaan ini so insyaallah subhanahu wa ta'ala yawin kami ha Manila ini mga syabab din doon salam doakan yukatan mga syabab ha Markaz Al-Wasatiyah ibasin mga syabab yan ha mga Saudi Arabia bagus si Markaz
Iwan na sin mga kataan muslimin na hindi maruah katan muslim bang man kumusugin Insya pag iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biadto wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.